Dobrodošli u Rockford, Illinois. Evo drugari, u centru se nalazim. Kao što vidite, okitli su veliku jelku. Sad će da je pali svečano otvaranje, mislim 29. novembra. Vidite kolika je ta jelka. Kolike su velike kugle. Wow. Ispred mene se nalazi dvorana BMO centar gdje igraju hokej. Ima iz Rockforda, ja to ne pratim inače, ali znam, bio sam unutra, gledao sam neke trke, nešto dolaze, znači catcheri, oni što se rvaju, dolaze. Ima razne manifestacije, evo kako se zovu, Rockford Ice Hogs. Ovi igraju tu, ne znam koja su to liga. Inače, dvorana je velika, ima kapacitet, ja mislim, 15-20 hiljada. Unutra su okitli, stavili su ove, nemo vidjeli se išta, ne vidi se ništa. A eno, snješko. To je taj Rockford, drugari. Dobrodošli u Rockford. Malo ću vam pokazati šta možete da obiđete kad dođete u Rockford. Inače, znam, sad ćete govoriti, hej, gdje su ljudi? Danas je ljudi Thanksgiving, većina Amerikanaca slavi taj praznik, tako da sam ja slobodan, iskoristio sam priliku, pošto mi je dosadno, ništa ne radim, pa da vam snimim malo Rockford, gdje se ja nalazim. Main Street District. Zato i nema ljudi. A i hladno je. Kao što vidite, sve je zatvoreno. Idealno za snimat, zato što nema ljudi puno. Ovi su iz Chicaga. Klub. Okitli su, vidite, grad. Vidite ove pahuljice. To najveće svijetli. Nećemo sad ići skroz dole. Snimit ću vam najzanimljivije što možete da obiđete u Rockfordu kad dođete. Ovdje su takosi. Sve je zatvorito, kao što vidite. Oni sada ulažu baš u ovaj centar, baš ga sređuju na maksimalno. Maksimala. Trude se da downtown užive malo. Eno ga Deda Mraz. Evo, po neku auto samo naiđe i to je to. Pošto oni danas idu porodično, idu, okupljaju se, slavi Thanksgiving. Drži tako se Deda Mraz. Šta je ovdje? Pivo, sokovi, možete da uzmete ovdje. Tortilja. To je meksičko. Mexicana. Ovdje ima bar, ovdje frizerski salon. Tako da, eto, snimit ćemo vam malo najzanimljivije stvari što možete da obiđete u Rockfordu. Ovdje se nalazi Webs Norman centar. Vidite kako je lijepa ova zgrada. Stara gradnja, fino. A ovdje je hotel. Malo luksuzniji hotel. Vidite kako su uradili ovdje. Znači, United States Post Office. Pogledajte, ovo fino, baš lijepo izgleda. Kako su radili ovi. Ovaj hotel jedan je od luksuznijih hotela ovdje u Rockfordu. Znači kad dođu sportisti neki, pretežno ovdje prenoći.
On je iz Rockforda, ne znam kako se zove. Pišite mi komentare, vi znate, ali je sa Torontom osvojio prsten. I ovi sigurno neki likovi koji su odavde, ali ja ne znam ko su. Ovo je ta autorska stanica, vidite kako izgleda. Ovdje kod nas. Ovdje ima crkva jedna. A ovo s desne strane to je policijska stanica, sad sam nešto renoviraju. Evo ima i ljudi. Ima i ljudi, iako je hladno. I tamo je crkva, inače ima dosta baš crkvi ovdje u Rockfordu. Ne samo katolički, nego imaju protestanti, imaju neki, ali dobro, svi smo mi hrišćani, svi se molimo jednom Bogu, samo eto što ima podijeljeno to. Idemo sad malo prema centru, gore, ćemo da prođemo. Ovdje je veliki parking za ljude, ovi koji žive ovdje, vidite, ima i na sprat. Stravex Coffee. Bembara je parkirana tu, dobra. Ovdje je centar za starije ljude u ovoj zgradi. Sad ćemo da prijeđemo jedan od mostova koji ima ovdje kod nas, a ima baš dosta mostova, ima mislim 7-8 ovdje u centru. Ako ćete dobru klopu, dobru piletinu da probate, imate ovaj disco chicken, ovdje vidite imaju oni gore terasu i zimi je otvorita terasa, ima grijanje, super je, znači možete da dođete, odlična je klopa. Gore nas prati baš lijepo, imate pogled na grad. Evo sad idemo kroz taj centar. Vidite, oni su to okitli. Fino, to najveće svijetli. Sad je, drugari, 9 sati. Ali dobro, zima je, može to malo izgleda tmurno, ali je lijepo ovako kad je ljeto i kad je, vidite ove gej zastave ovdje. Ovdje ima isto gej bar jedan. Ima dosta, znači, od barova, a ima, znači, gej tu isto. Nisam nikad bio, ali znam da je gej. Evo vidite, prodaju suvenire. Ovo su restorani. Ova zgrada je isto neka administracija, nešto, ne znam ni ja šta. City Hall. Vidite, oni ukrašuju tamo po zidovima, znači da ljepše grad izgleda. Što je lijepo, imate, vidite, i gore isto. Uređuju da izgleda lijepo. Inače, od vam homelessa nema puno kod nas u Rockfordu. To je većinom u većim gradovima. Tako da, a oni imaju isto svoje organizacije ovdje, znači što pomažu ljudima koji su beskućnici, onda imaju oni hranu gdje im dijele, imaju gdje da prespavaju koji nemaju ljudi, tako da nisu baš pušteni na ulicu. Idemo dalje. Ako ćete dobar gyros da pojedete, dođite kod ujke Nix, Uncle Nix. Grčki gyros, dobar je. S moje desne strane nalazi se bolnica Swedish American. Tu su se rodile moje dve princeze, znači u ovoj bolnici. Evo, a desno vidite. Tako da evo vidite ovdje. Tako da to me više vuče da ostanem u Americi, zato što se rodila moja djeca ovdje. Obavezno posjetite ovaj muzej i Discovery centar ovdje, evo vam adresa, tu ću vam ostaviti u opisu. Tako da za djecu je zanimljivo, ima znači unutra, baš je zanimljivo, obavezno da ako dođete u Rockford posjetite ovaj Discovery muzej.
Crkvu su napravili izbjeglice iz bivše Jugoslavije, to jest iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske, posle rata, znači, kao što vidite, fino su napravili, ovdje imaju fudbalsko igralište, imaju ovdje za košarku, imaju vamo za djecu, imaju dole salu, tako ljudi se okupljaju ovdje, imaju srpski dani tamo u septembru, sad ne znam tačno koji dan, tako da lijepo je za ovu srpsku zajednicu ovdje u Rockfordu. Evo, nalazim se u jednom parku, kao što vidite. Park se zove Peace, znači mir, vidite karta svijeta. Znači plaza mira, ovdje imaju sve zastave, ne znam da li imaju sve od svih država, ali kao što vidite, evo ovdje ima zastava Bosne i Hercegovine, evo ovdje je Hrvatska zastava, samo što ona smotana je
ne vijori se, ne znam, umotala je se. I ima ovdje srpska zastava. Kao što vidite, on još radi ovdje, pravi ove, redaju ove, šta ja znam, kamenčiće. Evo ovdje srpska zastava. Lijep parkić. Znači, naše se zastave vijore ovdje u Americi. Inače, Amerika je multietnička država, ima nas odsvakli. Tako da, što je zanimljivo, ljudi, ovdje možete fino da dođete, znači, kad kampujete tamo gdje se kampuje, možete da dođete, imate ovdje restoran, imate da rentate ovdje čamce, ove kajake. Znači, prelijepo, prelijepo. Samo što je sad jesen, sad je ovo zatvorito. Ne znam sad tačno kad se otvara tamo od proljeća. Imate mašine ovdje da popijete nešto. Za pecaroše vidite, imate ovdje, ubacite kodere, sad je zatvorito naravno zato što je hladno, ali inače bude kad je otvorito, možete da uzmete ovdje gliste, što vam je potrebno za pecat ribe. Evo, to je taj restoran ovdje, vidite ovdje malo snijeg bio, ali je lijepo ovdje, lijepo je, znači kad se otvori, prelijepo je. Piše ovdje kad je sezona, maj 2, znači 2026. se otvara. Sad ne znam kad se zatvara. Zatvara se znači sigurno u jesen. Ovdje vidite ta terasca, jezero. Ovdje budu da rentate sebe, one pedaline. Imate znači kajak, brodići budu tamo. Sve u svemu lijepo je. Imate piknik, znači da stolove možete da pravite, da roštiljate. Eno vidite tamo ljudi neki već tamo, ja mislim da ne vjerujem da sad neko kampuje, ali vidim kao šator tamo. A inače tamo je taj dio gdje kamperi budu. Tako da, eto, sve o svemu fino je. Ovdje se rentaju ti čamci, eno vidite, tamo imaju te pedaline. Aj, sićemo dole, proćemo, bit ćemo krug. Hladno je, drugari, hladno je. Znam da nije vrijeme da vam snimam u ovo vrijeme, da sam trebao da snimim kad je lijepo vrijeme, kad je ljeto, proljeće, ali ajde, nema veze, snimit ćemo i tad jedan video. Jer tad izgleda sve ljepši. Inače, ovdje ima baš veliki riba, ima tamo slika koji sve ribe imaju. Da, evo ovdje, iznajmljuju, tu su on sad sklonili, vidite te čamce, te pedaline. Ovo smo mi pecali ribu, evo i čamci. Tako da, sve u svemu, fino je. Evo ima još neki ljudi, vidite, voze bicikla. Eno, ovaj stavio biciklo, iako je hladno. Vola, vozi. Dođe da vozi. Vidio sam gore još ljude neki koji voze. Tako da, obavezno posjetite i ovaj park kad dođete u Rockford.
Ništa drugari, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Jest da je sada zima, da je novembar, da izgleda to malo tmurno, ali nema veze, eto ja sam snimio, da ne kažete da vam snimam samo kad je najljepši, mada ću vam snimiti jedan video kad bude proljeće, kad ono sve procvjeta. Eto, pokazao sam vam neke destinacije u Rockfordu, nije to ništa, možete još obići dosta stvari što ja nisam vam pokazao, nemam vremena, pokazao sam vam koliko ja mogu. Tako da ništa, ako prolazite kroz Rockford, obavezno svratite u Rockford. Do sljedećeg videa, vidimo se. Ćao!